Kasorkar Sunrop Meghalaya Democratic Alliance MDA2 hakajingalam jong Menteri Rangba Ukonrat ke Sangma kalara ya Rakhe Kmen sngikha sanpho arsnem Khubor haka arphau tarik kalalengkot na Shillong Tura ya kajing Rakhe le Kmen sngikha Khubor la penlong haka arphau tarik kalalengkot ha district auditorium and library Tura haka ba ulat phagu chahan ulalong ukongsan baru Menteri Rangba Ukonrat ke Sangma kumusembut kongsan Katkum ke Khubor naga Khhuborjylla balapha asyilar pathai Khubor. Kalong ka baphala ba ulat ubalalong ukongsan shimkran AA hakajingalang pat ba hakani kajing Rakhe ya kasngi khasan pho arsnam joka Meghalaya. Penban kajingkran kalalong betang na kalyang jong Menteri Rangba Khubor. Hakajingkran Menteri Rangba ulan nyautang yaki mati jogi nong yalam ki bala penyo ya Khubor bapura hakisan pho arsnam balalin. Ulayat ho, baka Sorkar Meghalaya kalale buon ki kam ban kentiyo ki pat ba hakaliang kajingkot jingkhia, ka puli puthi, ki surok, ki sports, ka rap karyang, ban kentiyo ru ki Samla haki ba buon ki liang. Uloong, ya ka Meghalaya Games en pentulun shaman kinong ba district haki Snamban 1. Nakani kajingalang lapan benapat ba, ya kajingruai melung kajela Meghalaya State Anthem. Balasan dur bat penwansur da usamla nil nong kendri, nong seng ya ka Shillong Chamber Choir bat ya ka shap logo jong Khubor. Tura lapan benapat baru khatsan teli ki khusnam Chief Minister's Police Medal, henriu teli ki Medal Chief Minister's Disaster Response nagabanta ki kam shakri pat ba bakan sai, bat arphuai teli ki khusnam nagabanta ki nong tre sorkar ki bara 3 minute top Meghalaya Day Excellence Awards ha usnam arhajar arphulai. Hakani kajing Rakhe ka sngikha sanpho arsnem ka Meghalaya ladon lang ka Dr. Mazel Amprin Lingdo Menteri DIPR ba DP Walang Chief Secretary ba ki he ki han ka Khhuborjylla. Kajing Rakhe sngikha sanpho arsnem ka jilla ba jingpil benai ki State Awards shabar ka headquarter na Tura kalapan hiardor ya ka ikhtiar ka ijat bat kajing ipho iping jo kanong ba ka Meghalaya hakmat ka prathai.